Karma sanilai ni January ni sompahni khan Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwalan Punjab chanchin bumi te hma a Punjab Aam Aadmi Party an sarkar huna an hmalak dan tur hrang apuanga atopa zona le channa hunna hona chanchin bumi pakhatin Aam Aadmi Party a ticket le shala om ni a soi ani a chuti chungchuan engtin nge corruption in do theyang ti na zota Kejriwalan ti hian a chang देखो जी 1947 में Sangkha jakwa somli pasaria kan ram azalena chuta tangchuan vo in thlengin he kan rama hian political party tam tak apiang to a chung party zongjong zinga chuan party thiang hlim ber an om ani ngai chuan tuna party om ho te zinga ringot ni lo hian Sangkha jakwa somli pasaria kan ram azalen na tanga vo in thlenga party om to zongjong zinga Aam Aadmi Party hi thiang hlim ber ani ti huai takin ka hrila cheu he kan party a hian ticket kan lein kan hral ve ngai lo ticket pakhatte chau po hral ani lova tuemo in Aam Aadmi Party minga ticket an hral emo an lei emo in finfia in pholang thei ani nga chuan a hral tu le a lei tu chu darkar somni pali chungin party atangin ka hnot chuak nga lang ti ka tiama cheu thildang chu engpo ni se ngai na thiam thei na ka nei mase corruption ero engtikong ma in kangai thiam thei lo कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता chu wangin mi in ticket a hral emo a lei emo finfi ani nga chuan party atanga hno chua mai ba ka zel bang a zut thlengin ka zuyang chuti lain kong dik zo tu te hian chir the an tok du hle a tuna po hian kong dik kan zo awangin party dang zongin tongkam bol ho tak takin ticket an hral ti te in min bein min cher the luai a tuemo in Aam Aadmi Party hi do ta min pu a min ti ming chiat atumani chuan chu po chu kan chua lowanga dan anga hrem na hana thei ang ber kan hmu ti rang kan party chunga mi in ticket a lei emo a hral emo ani chuan a fin fia na ron pholang ula ticket lei tu le hral tu chu zela ka thon nga lang ma se chu tiang ni lova do ta min pu lui tu le min ti mual photum tu an omani chuan an ni po chu zela kan thonang ti in अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा और अगर साबित नहीं किया और आपने उलझुल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं hetianga chanchin bumi te hma a party convener berina soingam dana hian mi hosa le sumnga na zong ticket anin pevelem lo ningei tura ngaila hemini Arvind Kejriwal thu soi Aam Aadmi Party in Punjab na tho an tum dan le malak an tum dan point sang te next video angai thla khau le kan tum don nia tuna tan chuan mangshale ri vek phot ule आज की नहीं कह रहा 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है हमारे यहाँ टिकटें न बेची जाती हैं न खरीदी जाती हैं एक भी टिकट बेची नहीं गई है अगर आप साबित कर दें कोई साबित कर दे सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर ये साबित हुआ उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का उनको छोड़ने वाला नहीं है जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो